Ya orang final ke Man City haka FA Cup deka balapan penlem ya ke Chelsea haka jingi lakai semi final. Hado arkol kerwit ulen Messi mat penlem ke Inter Miami ya ke Nashville haka jingi lakai Major League Soccer. Pedang sebahaya piki paralog ki berjumpa ya ki video haka ne ke channel. Haka jingi lakai haka FA Cup ke Man City bersyak ya ke Chelsea haka ne ke jingi lakai ke Man City lengba usilwa kelelak ban pelem ya ke Chelsea haka ne ke jingi lakai. Haba paish ke ne ke jingi lakai nadok wasdang bat hadok ban takut ke kelas tab om dan balak ban perki ya ke jar Andre habawan ban peteng ya ke kela ke baar ke Man City ke liok ban perki ya ke jar dai heke menit ke beberapa saw lengba Bernardo Silva bat hadok ban takut ke jingi lakai ke Chelsea kamlak syok ban penpai ya ke ne ke gol kumta ke Man City ke liok rong sendon syaka final haka FA Cup bat sakawepat ke jingi lakai semi final haka FA Cup kan long sibit ke met haka por prana not PM ke Man United persyak ya ke Coventry kat ki bejap nang ne kin hab bani kon persyak ya ke Man City haka jingi lakai final ke ban salong haka arpo santrik benai me arajar arpasa haba paish ke jingi lakai haka Major League Soccer ke Inter Miami persyak ya ke Nashville haka ne ke jingi lakai ke Inter Miami ke lelak ban penlem ya ke Nashville hadok lai la kawai bat haka ne ke jingi lakai Lionel Messi ula kerwit hadok arteli ki gol haba paish ke ne ke jingi lakai dai ke Nashville ke biok syawat pen ki ya ke jar leng ba ke jing bakala tapi orang ya lakai jong ke Inter Miami kata unikri dang haka menit ke baar Andre haka menit ke bakat we ke Inter Miami ke liok pan pai ya ke ne ke gol leng ba ke gol ke bala tap da Lionel Messi bat dai tat haka menit ke bala pe khandai secisian ke Inter Miami ke liok biang pan ki ya ke jar leng ba Sergio Busquets bat dai tat haka menit ke beberapa we secisian Lionel Messi liok biang pan ki ya ke jar na ke benta ke Inter Miami ke bawan hakadur jong ke penalti bat hadok ban akut ke jingi lakai ke Inter Miami ke lalak ban penlem ya ke Nashville dalai la ke we haka ne ke jingi lakai haka Major League Soccer kublai shibon ya piki paralog ki berjumpa ya ki video haka ne ke channel ngin sekendopat haka we ki video kublai shibon.